imamo još jednu vežbu sa linkovima i ovdje imamo 3 strane i potrebno je da napravimo 3 stranice. Dakle, na samom početku napravite 3 HTML-a, otvorite 3 notepada, svaki nazovete različitim imenom, sačuvate ih u istom folderu. I onda otvorite prvi i krenete da pišete kod za prvu stranu. I otvorite tag HTML, zatvorite tag HTML, head, otvorite head, napisam naziv title, glavna stranica, zatvoren title, i u bodiju ovdje vidim da je pozadina glavne strane siva, dakle bg color jednako gray, i ovdje sam da ovdje na kraju piše promenite boju linka u crvenu, a posjećenog linka u žutu. Dakle, v link jednako red, a v link jednako yellow. Znači, boja linka standardna je crvena, a onaj posjećeni treba da bude žut, a ja sam proizvoljno stavio a link da je jednako blue, to jest pri pritisku na link koje boje će onda bude i dok je otvoren. Različito je za Google Chrome, različito je za Internet Explorer. U Internet Exploreru, a link je zapravo dok je otvoren koje boje će biti taj link na koji je posljednje kliknuto. I sad ovdje napišemo centar, H1, ovo je glavna strana, zatvorimo H1, napravim break, to jest napravim 2 breaka, i otkucam ovaj tekst, ona sadrži linkove kao ostalim stranicama i zatvorim centar. Kao što vidite, svejedno je da li ako ste otvorili malim slovom, ne morate da zatvarate velikim slovom, i ovdje ne moraju sve da budu velika slova ili sve da budu mala slova, jedno može biti veliko, jedno malo, program će raditi sasvim, stranica će biti u redu. I ona sadrži linkove kao ostalim stranicama. I sad ovdje napravim otvorim tag za link, href, atribut href jednako stranica 2.html, tako sam je nazvao ovdje u svom folderu. Target jednako donja crta blank, to stane da bi mi u novom folderu otvorio, da bi mi u novom tabu otvorio stranicu, i idi na plavu stranu, tako piše ovdje, pa sam to ja otkucao, idi na plavu stranu, i klikom na ovo idi na plavu stranu treba da se otvori ova plava strana, zatvorim tag A, napravim break da bi mi link bio u novom redu. Onda opet idi na ljubičastu stranu, isto to, href jednako stranica 3.html, target jednako donja crta blank, idi na ljubičastu stranu, zatvorim A, napravim još jedan break. I da ovdje piše, na prvoj strani dodajte link ka Google stranici, i onda napravimo ovdje href jednako, pa onda prekopiram Google za link, stavim ovdje razmak samo i target jednako donja crta blank, napišem Google, zatvorim tag A, zatvorim body, zatvorim HTML. Kada pokrenem stranicu 1 preko Google Chroma, ovdje sva slova su žuta, ovo je glavna strana, ona sadrži linkove kao ostalim stranicama, sva slova crna. Kada kliknem na ovo, ono postaje plavo u trenutku dok kliknem, isto i za Google. Ako otvorim preko Internet Explorera, žuto, kada kliknem plavo, kada zatvorim, opet je žuto. Šta je? Moguće da, sad pošto sam ja ovo već proveravao, da jednom kada otvorite pomoću jednog brauzera, kada otvorite jednom, on sačuva kao da je, ako ste jednom posjetili tu stranicu, ona će uvek računati kao da je uvek posjećena i uvek će vam biti žuta boja, iako ovdje piše da je red. Znači link će biti crvene boje samo prvi put kad vi na svom računaru uđete na tu stranu. I ovo je za stranicu 1. Sada zatvorimo ovo, otvorimo Notepad za stranicu 2. To jest otvorimo Notepad za stranicu 2, Open with, odaberemo Notepad.
I ovde je potrebno da imamo sliku ovih pingvina i da piše tekst slika je link na glavnu stranu. Otvorim HTML, zatvorim HTML, otvorim i zatvorim head, mada ako ne pišem ništa on mi nije ni potreban. I u body napišem bg color jednako blue i sad stavim a, href jednako stranica 1.html zato što se nalaze u istom folderu. Da se, na primjer, stranica 1 i stranica 2 ne nalaze u istom folderu, bilo bi potrebno da napišem ceo onaj deo gde se, ceo kod gde se zapravo nalazi. Bilo bi C pa dve tačke, na primjer morao bih da pišem ovde, samo da se, bilo potrebno da prekopiram sve ovo, infos i onda stavim kosa crta, stranica 2.html. U slučaju da nisu u istim folderima, da mi je ova stranica 1, na primjer, na desktopu, i to je zapravo da mi je stranica 2 na desktopu, a ja želim da otvorim stranicu 1 koja se nalazi u ovom folderu, morao bi da prekopiram sve ovo dve tačke, kosa crta, pa od na kraju info zastavim kosa crta stranica 1. .html. Ovako, ako je sve u jednom folderu, postupak je mnogo lakši. Samo napišem stranica 1.html i sad napišem img src jednako slika.jpg. Ta slika se isto nalazi u istom folderu. To su ovi pingvini i ovo je bug. Ovo što je ovaj crni pravogonik, to je bug. Zapravo treba, slika je presečena na pola i ovde se ne vidi se pola ove slike, ali šta da radimo. I napišem align jednako middle, zato što želim da mi ovaj tekst bude na sredini u odnosu, podjednako udaljen od vrha i od dna ove slike. Za ovaj align postoje, znači za align postoje, u img postoje top, middle, bottom, right i left. Middle je da tekst bude u sredini podjednako udaljen od ozgo i dozdo. Top je da počne od početka slike pa da ide na dole, a bottom je da poslednji red bude u donjem nivou slike. Zatvorim tag A i dodam, onda napišem font color jednako white, slika je link za glavnu stranu, zatvorim font i onda će mi se belim slovima ispisati ovo. Kada pokrenem stranicu 2, zatvorim body, zatvorim HTML, imam plavu pozadinu sliku, ovde piše tekst slika je link na glavnu stranu, da je pisalo tamo align top, ova, ajde pokazat ću vam odmah, znači align top, sačuvam, evo slova se nalaze gore, da sam napisao align jednako bottom, slova bi se nalazila ovde, ispod, to je u dnu, a da ne piše ništa, slova bi isto bila tu na dnu. Dobro, a da ste na primjer stavili ovde br kao break, onda bi slova bila ispod slike. Evo pokazat ću mi šta radi vspace. Vspace stavimo da je 20 na primjer. Snimimo. Vidite da je udaljenost od slike od početka 20. Ako dodam na primjer ovde stavimo align jednako middle. Snimimo, otvorim. Middle. Snimim. Da, treba da obrišem ovaj break. Snimim. Evo, slika vidite da je odmah uz sliku, zato što vspace je kao vertical space, vertikalni razmak, dakle potrebno je da dodam i vspace i hspace, horizontal space i stavim za njega da je jednako 20, snimim, refreshem, vidite da se slova su se pomerila malo, kada kliknem
on me vraća na glavnu stranu. I potrebno je još za ovu vežbu, potrebno je još da napravimo ovu ljubičastu stranu. Ovo snimimo, zatvorimo i ovdje ja sad da vam pokažem Notepad za ovu stranicu 3. I dakle ovdje imamo otvoren HTML, head u kojem nema ništa, zatvoren HTML, otvoren body, zatvoren body. BG color jednako purple da bi bila ova ljubičasta. I tekst različitih boja i veličina, break. I onda napišem font color jednako red, zato što su prvi red su crvena slova, size jednako 3, mislim dakle postojim, zatvorim font, break napravim, font color plava slova blue, žuta slova yellow, zelena slova green i za svaki dodajem po jednu. Ja sam krenuo od trojke, onda dok stigao do kraja to je 6, mislim dakle postojim, zatvorim svaki font, svugde napišem break. Ovdje vidim da ima malo razmaka, pa onda dodam više nekih breakova. I dodam ahref jednako stranica 1.html, vrati se na glavnu stranu, zatvorim tag A. A pošto su mi sve stranice u istom folderu, onda i mogu da napišem HTML. Da nije, opet napominjem, da nije u istom folderu, morali biste sve ovo biste morali da kopirate, ovako je preglednije i lakše. Zatvorim body, zatvorim HTML, to snimim, ovdje kad pokrenem stranicu 3, ona se otvara, ljubičasta, mislim dakle postojim, tekst različitih boja i veličina, vrati se na glavnu stranu, idi na plavu stranu, idi sad na ljubičastu, pa se vrati, pa idi na plavu, pa se vrati, pa idi na Google, pa s Google ne može da se vrati. Mislim možete da kliknete nazad. I to je to za ove linkove, ako imate neka pitanja, slobodno postavite u komentarima.